Maqtovlar cheksiz Allohga o'zi. Suyukli payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga salom salovat olsun. Allohga shukrchilik keltiramiz. Bugun Xudoy nasib qilgan ekan Altın Balık'ta 1976-yılı Yelgin Orta Mektebi'nin bitiruvchilarının 50 yıllık ma'rakasida Xudoy nasib qilib turib cho'g'ilib o'tiramiz. Xudoy taolo elli yurtimizga tinchlik, intiloq, iymon bersin. O'shaning uchun shu klassdoshlarimiz ömürlerine bereke verip yüblelik vakit versin. Rahmat. Hurmatlı klassdaşlar, men sizlerdi bugün Qo'sh bayramlar bilan qutlaqlayman. Qo'sh bayramdan sebebi birinchisi bu 50 yıllık yubiley deb altın yubiley 50 yıllık altın bayram. Ikincisi barыбыз esibizde birinchi klassga barganmiz. Первый класс, первый раз. 60 yıl bo'lib tur, cho'ng klassdash bo'lib. Это бриллиантовый той. Barыңарды şu brilliant jana altın toyuңар менен куттуктайм. Бактылуу болуңар. Бүгүн мынакей июнду этектеп калды. Жай айынын орто чени Саратан убагы, Алтын Балык эс алуу борборунда бүгүнкү агаларыбыздын, жеңелерибиздин эс алуу кечесине куш келиптер деп айтмакчымын. Барыңыздарды бүгүнкү майрамыңыздар куттуу болсун. 50 жылдык мааракеңер куттуу болсун. Ömürleri can erken, yaşlı olup durmaydı. Ayrılıp bilmenen günler, adım olup durmaydı. Yaratan yaş günlerin yaratan, algı gelme durman durmaydı. Ötürette algıdır, kimleri var ayıptı. Ayrılıp yaş günlerde Qanday hurmatlı klassdaşlar, uақыттың өткөнү билинбейт экен, жарым кылым өтүп бир мектепти бүткөн кезибизге ал кезде жүрөгүбүз таза наристе жаш элек. Эми мынакей кечеден баштап жол көптөн бери 50 жылдан бери жолукпаган классташтарга жолугуп атабыз. Кече ушунчалык жакшы уюштуруучу комитет жашынакай уюштурган экен, кече жакшы өттү. Аман есен барып бүгін аман есен таңдарда Алтын Балык барлық эмесине келдик, кафесте эс алуу жайына. Азыр энди бүгүнкү Кудай ушу күндү топкозун. Аман болойлу, жакшылыкта ушинтип эле ынтымакта бирибиздин акыбалды билип сурашып жүрө берели. Жалпы салам, hurmatlı klassdaşlar. Mına geçi 27 iýunda Talas restoranında çoğulup 50 yıldıkta çoğulup büyüdük dostuk. Rahmat bärine. Mına bugün 28'inde Altın Balık'a gelip biyakты tozu Ulantaylı otobüs çalıp ez alıp bari uyuşturu toppa çoğun rahmat. Uyuşturu topu jakşı işledi. Yanında sevgilsin geçerim yollar gün yol. Hep gelsin buralar.
Geceni rüyamda yok. Geldim uyana sapını. Geldim uyana sapını. Yıldızımız ötüp жатат буйруса. Кече Талас ресторанда өткөрдүк. Бүгүн алтын балык эс алуу жеринде эс алып жүрөбүз. Базаркулга чоң рахмат. Үй бүлөдө тынчтык. Эмне дейсиз? Жакшылык болсун. Классташтарымды көрдүм, сүйүндүм. Рахмат, көп жашасын. Бактылуу болушсун. Урматтуу классташтар, алтындай болгон көптөн күткөн күндөрдө келип өтүп атат. Кече кафеде Талас ресторанында отметка кылдык. Бүгүн алтын балыкка келдик баарыбыз чогуу. Уюштуруучу топко терең ыраазычылык, баардыгы жакшы өтүп атат. Баарыбызга ден соолук каалайм. Мекенибизде тынчтык болуп, элибиз аман, эл ичинде биз аман бололу. Ушундай отуруштар көп боло берсин. Баарыбыз тегиз аман эсен жүрөлү. Үй бүлөбүз менен аман эсен бололу. Durmayınız. Bak benim koyulmak sana ne ait durmayın. Yok, kaleye kal. Yukan bunu. Kaleye kal. Кымбаттуу урматтуу классташтар, кандай сонун күн болуп жолугушуу 50 жылдык жолугушууга келип отурабыз. Кечетен бери жолугуп бири-бирибизди сагыныч таркатып, өзгөрүүлөрдү байкап бири-бирибизден жакшы тилектерди, жакшы каалоолорду бири-бирибизге каалап атабыз. Бүгүн болсо эртеси күн балыкка чакырышкан экен уюштуруу топторго чоң рахмат. Узун өмүр, бүт жакшы болуп келе атат. Эң буйруса бүгүн көңүл ачып ушу природага чыктык. Алтын балык деген жер экен, укмуш сонун жер экен. Накта природа экен. Анан буйруса аман бололу, бүт жакшылык болсун. Бүгүн жакшы күн болуп атат. Кече 50 жылдык деп ресторан Таласта отурдук элек. Бүгүн болсо Талас токойунда отурабыз, балыкта. Баардык классташтар эз алышып атат. Бerde зоопарктар бар экен, жакшы жерлери бар экен. Аябай жакшы эз алып атабыз бүгүн дагы. Кудай куткарсын ушу күндөрүбүздү. Кудай ден соолук берсин ар бир классташтарга, үй бүлөсүнө бакубатчылык, барчылык, аманчылык болсун. Дагы ушундай жолугушуубуз көп болсун. Баарыбыз бар болойлу, бай болойлу, аман болойлу. O evin maktavırdaylı 50 yıl bolup жатқан turbayımı O evin mıktı ekenin kelgen kızlar ele aytıp turbayımı Bazakem mıktı turbayımı YouTube'ga salıp bizdi cırık attı Baza kendin mıktı ekenin Bay ekeler aytıp turbaydı Baza kendin mıktı ekenin Cengeteler aytıp turbaydı Kızlardı maktavırdaydı 50
yıldır toyga gelgen turbayım. Kızlardın mıhtı ekenin töştöründe jag olur aytıp turbayım. Gecekeler mıhtı ekenin gecekeler aytıp turbayım. Toyuna toyga ulansın, toy bergen baykelerim kuvansın. Jıl sayın çakırıp jolguşu geçege, kızlardın ögünün nurları canıp ulansın. Baykeler dayım kuvansın, eli cıldık dalşe ulansın. Саламатсыңарбы, классташтар? Кандай эс алдыңар? Кече аябай сонун отурдук, сонун эс алдык. Кудайдын буйругу экен. Бүгүн болсо мынакей алтын балыкка келип атабыз. Колдугун айта берем. Сонун. Аябай ушундай ажыраша албай атабыз. Бири-бирибиз менен ажыраша албай. Ушунчалык сагынышып калыптырык. Эми көрүшпөгөндөрүбүз да бар экен. Мен ушунчалык өзүм кубанып турамын. Классташтарды көргөнгө ушунчалык ынтымактуу экенбиз. Уюштургуч топтогуларга ыраазымын. Аябай сонун уюштурушту, сонун отурдук, сонун эс алдык. Бүгүн дагы мынакей уландысы болуп атат алтын балыкта. Ура, классташтар, сонун эс алалы. Саламатсыңарбы, урматтуу классташтар? Кудайдын 1000 күнгө бергис бир күнү дейт. Ошол күнгө 2 күндөн бери туш келип атабыз. Кудай ушундан кут кылсын. Кудайга шүгүрчүлүк келтирели. Ушуну уюштуруп аткан балдарга, кыздарга аттарын айтпай эле коеюн эми жалпыларына. Озак баш болгон эстелик куруучуларга ушунун баары бүгүнкү күндө эртең күн эстелик болуп калат. Кудайга шүгүр дейлик, моундай жомок жашоо. Моундайды күн көргөндө биягында баалыгы, биягына бассаң тигилери Павлинге чейин келип калды, төөнүн балдары жүрүп атыр. Накта эзеле турган жер экен. Ошону ойлоп таап ушул тирликти кылып аткандарга да Кудай күч-кубат берсин. Жалпы эсенчилик, аманчылык болсун. Эли журтта бейкурттук ушундай өзүмөрүбүз өтө берсин. Бүгүн Таласта паркыбыздын ачылышы болот. Бу да чоң жаңылык, ошого да туш келдик. Кудайым кут кылсын, Балзаке күч-кубат берсин, чоң рахмат. Жалпы элибиздин тынччылыгы башыбыз аман болуп, өркүндө өсүп Кыргызстаныбыз келечеги кең болуп кете берсин. Кудай кааласа мына тойдун эртеси да болду деп уландысын баштаган турабыз. Мына алтын балыкка келдик. Күн да салкын болуп, бүгүн өзү улов жакшы боло турганда Кудай кааласа. Төрт көзүбүз түгөл аман эсен келип атабыз. Учурашып баштайбыз деп турабыз. Кудай кааласа. Элбетте тынччылык берсин, ушундай ынтымак болуп, дайыма аманчылык берсинчиликте жолугушуп туралы. Элбетте тынччылык берсин. Мындай бейде Кыргызстан элбетибиз аман болсун. Жакшылыкта тойлордо жолугушуп туралы. Assalamu alaikum. Классташтар, birinci el 50 yıldığına kutlu olsun, ömürler uzun olsun, her geçimde zorluk, üniversite bakmaçılık, her yurtumuzda teşvik versin. Şu bayramlar daima kutlu ol, iyi daladayım bayramlarda, birge 4 göz tüvel, daima şu yakıldan en seçip yolusu bir öğrele. Bayramlar kutlu olsun. Саламатсыңарбы, урматтуу классташтар? Бүгүнкү күнүбүз, экинчи күнүбүз башталды. Бүгүнкү күнүбүз аябай жакшы болсун, жакшы өтсүн. Баарыңыздарга ден соолук каалайм дагы. Дайыма ушундай болуп, жапжаш болуп, ушундай майрамдык күнүңүздөр көп болсун. Ден соолугуңуздар бекем болсун, ишиңиздерде ийгилик болсун, үй бүлөлүк бакыт болсун.
тоюусу менен куттуктайм. Баарыңарга ден соолук, узун өмүр, бактылуулук, барчылык, жокчулук, дайыма ушундай жакшылыктарда көрүшүп, аман эсен жүрөйлү. Бүгүнкү кеч аябай жакшы болуп атат. Мектептеги балалык күндөргө кайра кайтып келдик. Аябай толкундануулар болуп, сагынуулар болду, сагынычыбызды таркатып атабыз. Дайыма ушундай жакшылыктарда көрүшөйлү. Бүгүн болсо мына алтын балыкка келдик, буюрса. Бүгүн да кечке чейин жакшынакай болуп эс алып кетейли. Шаардан келген кыздар, балдарга рахмат. Жол артып, алыс жактан келишип, ошо 50 жылдык деп классташтарды көрөбүз деп, ошолорго да рахмат айтам. Ошол дайыма аман болойлу, бар болойлу, ушундай көрүшүп турайлы. 50 жылдыктын экинчи күнүндө природага келип эс алганда отурабыз. Маанайлары абдан сонун. Классташтар Кудай буйруса жакшы, катышуу жакшы. Жакшылыктарыбыз көбөйө берсин, баарыбыз кубанычтабыз. Ушундай күндөргө Кудайым дайыма бизди кут кылсын. Тебиши бойной төрдө каз, тең туш сагынса, тегерене текен о көздөн жаш. Кайдасыңар курбу кыздар, тең туш балдар кайдалар? Өзүңөрдү эстегенде тегеренет көздөн жаш. Келгилечи жолугуга, көңүл ачып олтурууга, курбулар ансыз деле өмүр аз. Кушу бойной төрдө каз, курбуну курбу сагынсаң, ай куюлат экен о көздөн жаш.
eкен o gözden yaş. Kaydasыңар kurbu kızlar, teң tuş balдар kaydalar. Özüңөрдү эстегенде тегеренет көздөн жаш. Келгилечи жолугуга, көңүл ачып олтурууга, курбулар ансыз Ne diyorsun?
Kanat kağıp uçkan kuş Karagıla 50 yılda boluptur Balalıktın balday şirin elesi Bugün bizde ak mektepke konuptur Amansın bu klastaşım sırdaşım Ayıp etme ak burulun başındın 50 yılda içen sular aktı go Elesisin oşol tatlı yaşındın Kızlar elin çıbıktay bel tatına Bugün mına merim tökkön nenesi Baldar elin tente gösüp şarmülöz Hazır bolsa akılman bir atasın Partalarda seypap koyup olturup Eski düşüp muğalimdin nasatı Kim bolum dep kıyaldangan gündürdün Bugün gelip taktalganday esebi Arabızdan getkenler var jatkancay Beyiş bolup nurlar tügüp tursunçu Aman kalgan bizde altın dosturdu Jaratkanındağı 100 yıl sunsunçu Yüzümüzden bir iş kırsak hükümbey Çüröktürdün jaştığına bu banalı Jarım kılım mütse dağı aradan Jakşı körüp birge bolup turalı Kızlar ellen çıbıktay bel tatına Bugün mına merin tökkön nenesin Baldır elin tente küsüp şarmuruz Hazır bolsa akılman bir atasın Kızlar ellen çıbıktay bel tatına Bugün mına merin tökkön nenesin Baldar elin tente küsüp şarmuruz Hazır bolsa akılman bir atasın Hazır bolsa akılman bir atasın Bundan arıları dolmuşumda kuyruk koyuyorsun. Daima bak dolmuşum. Bundan arıları çelimizde cazım. Yaşına gayrı kutlayı jakşı klastaşlardan boyuyoruz. Vücudun güçlük, canvaya kalbay turganday bu olsun, tanımay etkemişsinler, iyi tutanı üstüne. Dağı kalardı diye soğuk kalayı var. Dağı kalayı yaşlıklardan alıyor. Bak bu bolunlar, ömrü bolunlar. Hurray! Sen de mamnun. Şu yerde Ağustan gelgen ben Japadan canlısı bir kaynım olduran. Gülüp yürüdü çatkanına ne etsin gayrılsa yaşağıma amcımda gayrı
Bala gezden birge öskün kurbular, esten çıkpay kalat tura aljıldar. Görüşpösö kar biribis sağınıp, jolukkanda sözdör bütpöy tağılıp. Görüşpösö kar biribis sağınıp, jolukkanda sözdör bütpöy tağılıp. Balalık gezen bir sonun turbayby, eske düşsö göңүл bolot jaydары. Assalamu alaikum урматтуу классташтар. Бүгүн да Кудайдын жакшы күнү болуп атат. Алтын балыктан жолугушуп 80-90% бул жерге келип калдык. Бүгүнкү күнүбүз да көңүлдүү болсун, кечээкүнкүдөй шаңдуу болсун. Баарыңардын майрамыңар кут болсун. Ушу майрамыбыз аман эсен, жакшы көңүлдүү өтсүн. Жүргөн курбулар, сагынычты жолугушуп жазалы. Birge okup birge жүргөн курбулар, сагынычты жолугушуп жазалы. Байкабаппыз убакыттын учканын, мектебибиз кол булгалап калганын. Кесип үчүн окуу тандап тарасак, балалык кез калган туура кош айтып. Кесип үчүн окуу тандап тарасак, балалык кез калган туура кош айтып. Mezgildi biz kılçayıp karasak, ötkün tura neçen жылдар zımıra. Balalık gez kaytıp gelir bolsoçu, çamız gıtıp çıbık atın kamçılar. Gez kaytıp gelir bolsoçu, çamız gıtıp çıbık atın kamçılar. Çamız gıtıp çıbık atın kamçılar. Uzağan kevdeske, bakıttın özüken sezgenge. Üstükdak bulup bir kıştakta, okuduk oncalı bir mektepte.
yağmur suları aylanara sevgiler kaynayandı aylanara ağızda yalnız kalıran aklımsıman özümsüz kıyın dura özümsüz kıyın dura bu yalanda Ustada kanatlılar İpekinde Uçuğa kanatım yok Denizdeki Yaş ondo kançacılar Ödağı Ümit var yolunda Ümit var yolunda Senin Elektrik alsan önce Yolumda Unutmayın yüreğimde Sevin varda Hayrını kucağlanıp Yüzüm dağı Bir sana arzu aydan Bir size arzu aydan Sırlarımda Yaş oldu kancacından Özlü arzu aydan Min sizge arzu aydan Sırlarımda Bir sana arzu aydan Sırlarımda Haddinden ayrılıp gelsen ki Annene sırnaşıma жарым тоғыз жарым мазам жоқ ары күтем бері күтем өзіңнен бір хабар жоқ 6 жарым 7 жарым 8 жарым 9 жарым мазам жоқ ары күтем бері күтем өзіңнен бір хабар жоқ 6 жарым болып кетті сағатым күте күте таусылды ғой тағатым сағынумен сарғаюмен отырмын санай санай әр уақыттың арасын 6 жарым болып кетті сағатым күте күте таусылды ғой тағатым сағынумен сарғаюмен отырмын санай санай әр уақыттың арасын 6 жарым 7 жарым 8 жарым 9 жарым мазам жоқ ары күтем бері күтем өзіңнен бір хабар жоқ 6 жарым 7 жарым 8 жарым 9 жарым мазам жоқ ары күтем бері күтем өзіңнен бір хабар жоқ
dursam deding de Мәңгі бірге жүрейік şu өмірде Ақыры келді менің күткен ғашығым Неге сонша күттіресің асылым Тағы сағындырсам дедің бе Мәңгі бірге жүрейік şu өмірде 6 жарым, 7 жарым, 8 жарым, 9 жарым мазам жоқ Ары күтем, бері күтем, өзіңнен бір хабар жоқ 6 жарым, 7 жарым, 8 жарым, 9 жарым мазам жоқ Ары күтем, бері күтем, өзіңнен бір хабар жоқ 6 жарым, 7 жарым, 8 жарым, 9 жарым мазам жоқ Ары күтем, бері күтем, өзіңнен бір хабар жоқ 6 жарым, 7 жарым, 8 жарым, 9 жарым мазам жоқ Ары күтем, бері күтем, өзіңнен бір хабар жоқ
Así que